Sama istorija manastira je vezana za četvorougaoni kamen koji podsjeća na stub, za koji se veruje da je lekovit. Pretpostavlja se da je ovaj kamen nekada bio deo drvene crkvice koja je nestala u periodu pre 1900. godine. Novi manastir je izgrađen 70. godina, a iza njega je kasnije napravljen i mali biblijski park. Evo nas u još jednoj predivnoj dolini, okruženi sa brdima sa sve četiri strane, a ono što se ispred mene nalazi je manastir Kalinić koji datira iz 15. veka. Samo ime je dobio po svojoj lepoti od grčke reči kalos, što znači lep. Manastir je posvećen vavedenju Presvete Bogorodice, a zadužbina je protobestijera Bogdana. Sagrađen je između 1407. i 1413. godine. Živopis je rađen u vizantijskom stilu, a najčuvenija freska je svadba u Kani Galilejskoj. Freska opisuje prvo Hristovo čudo kada je vodu pretvorio u vino. Manastir je oko 100 godina bio bez krova jer su ga Turci spalili, pa su freske u gornjem delu potpuno uništene.